Moie Leifren, es sinn de Patrick Stotz. Vun 65 Joer an nu schon ëmmer zu Uweke gewun. Es sinn de Grinner a Präsident vu der ASBL Modelltrackfrën déiferde. A befanne mech Matten am Modellparadeis an der Plätzer Schotter im Gegent zu Lasowech. Mg Frënder nech fuhren Heimat deise klenge Kamion, Di om Maßstab 1 zu 14, 1 zu 16 verklengert sinn. Wir fëllen neii Spenden mat Burden an hun niemens vill Spaß dobäi. Hei sinn die sportlech Féier Gefierer, mat dee mir hai op eise knüblechen an naturbelosen Terrain fuhren. Fir méi 50. Geburtstag wolltech mehr besgënnen. Mg Fra a még Fëtten hunden sech ze Summe gedoen mir dëse Skanier ze kafen. Mein alleréischte ferngesteuerte Kamier. Mat 21 warch Kamierchofe an Duno hunnech Radlader gesteuert. Oh, dat waren nach Zeiten, dat ass eng Schein immens Erinnerungen und Joet. Es sinn am Ufang op Parkinge gefuer. Du hunnech Expoen an der Sporthalle organiséiert. 2015 hunnech duch die gröst Begeung vun den anderen Leiit eise vereint gënn. Gemeng huet eis e Sitstalt, wo man kënnen 2 Zirkel bauen. Mir hunne Vereinshaus an den Atelier fir eis Modellen ze flecken an noch fir Kulissen ze machen. Wann Dir locht op eng Aventur huet, mir brauchen immer Freiwillige, die als eng Handu paken. Di wird gesinn, dann bi ass cool an mir hunn se goer Gefierer, de immer jech kënnen am Ufang leinen fir ze fuhren.